Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum o gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tao ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdala og usa ka paralitiko nga giyayungan og 4 ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Hesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Hesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Hesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto ug nakaingon sa ilang kaugalingon nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala kundili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Hesus ang ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila, "Nganong naghuna-huna man kamo sa ingon, hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw? Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidaig nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Tingali ang gidaghanon sa tao nga nagpunsisok sa balay ni Hesus. Wala ras ikanapong bahin sa mga tao karon nga nagpunsisok didto sa basilika. Werting daghanang tao. Unsa may giadtos mga tao didto, pulos gyud pagpangayo og grasya. Ngayo og grasya. Kamo sad luag man kay ta dinhi, unsa man sa inyong gipangayo? Ha? Ang sa inyong gipangayo, grasya, disgrasya. O grasya gihapon, niya hain ganitong murag kusog-kusog ang grasya, adto sa tamo punsisok, kay ngita am ta grasya. Karon sang buntaga, misa sa ron dito sa Kapilinia di Fatima, kada man na 13 sa buwan. Daghan sang tao ron dito. Una, ngayo gyapon grasya. Kinsa man ninyo dinhi ang nangayo sa Ginoo nga mahimo kang tuburan sa grasya. Tasa kamot. Nya, nipalit na mog slat. Kay usa sa mga grasya nga moabot nato kana mang kwarta. Nyag mangayo kas Ginoo ana, mahimo dayon kang tuburan sa grasya. Ang 4 ka tawo nga nagyayong sa masakiton nga paralitiko nga gihisgutan sa atong ebanghelyo, dili to sila Ginoo, pero nahimo silang tuburan sa grasya kay silang 4
nagkahiusa nga ato gining ipaduol kining masakiton, ipaduol tanis Ginoo. Nya kay di naman kaagis pultahan, huot man kayo. Murag Santo Niño ba? Nanata. Madara mag-ukab ang atops balay. Niadto sila sa babaw, giukab nila, giguba nila ang balay ni Hesus. Balay man tong Hesus nga gipuy-an, giukab nila ug didto gitunton ang paralitiko aron maduol Dios Ginoo. Pasabot nihimo sila og sala aron lang maduol ni Hesus. Di din na sala nga gubo nimo ang imong balay sa imong isikataw. Sala na dili. Sala oy. Sala gina. Mao mambitaw na kanang kawatan, mulungkab sa imong balay, muguba sa imong bintana, ikadakop ana kulatahon dayon. Pero lahi man ang Ginoo. Bisan pag sa mata sa tao sala ang pagdagmal sa mga butang sa imong isikataw, pero kung bungas pagtuo nga maora ng paagiha nga maduol kas Ginoo, ang tan-aw ni Hesus mao ang kadako sa pagtuo. Kamong mga asawa, andam ba mong muguba sa balay sa kabit sa inyong bana aron lang mo maduol nilang duha? Ha? Dili no. Silaban ko ng balaya pa rin, sunog na hilatanan. Ayaw, og di gyud og ilak ang pultahan, guba ang bintana, nya musod ka dito aron maduol kanila. Ana no? Saban, okay mo ana. Wa mo klaro. Kana bang pagpaduol sa Ginoo? Unsa may makapaduol nato sa Ginoo gyud, kanang makapasuod gyud nato niya nga kinahanglang muguba kitag mga structures, either physical or material structures or spiritual structures. Kana gyung pagpasaylo, forgiveness. Kay og musugod gani kag ingon, I forgive you, ang pasabot ana imong giguba ang imong standard. Ikaw ba? Naka-standard doon pananglitan nga kinahanglang di gyud mangabit imong bana. Nya kay nangabit man, gub-an ang imong standard. Aron imong madawat ang imong bana. No? Ang tutok ba mo na ako? Mo na si Hesus, standard man na nga naay atop ang balay. Standard na eh. Pero nitugot siya nga maguba aron ma-accommodate niya ang usa ka paralitiko. Kani magong sala mga igsoon, kadang sala ba gitawag na nato sa atong doktrina sa moral theology o ang laingan sa sala ba, spiritual paralysis. Kung makasa na gani ang tao, maparalyze na siya. Tanawa ng taong makasala sa kalagot. Kadang lagot ka ba sa usa ka tao, ang imong baba muungot, paralyzed na, din aka magtingog. Bantay mo na. Hawa mo ka bantay. Mutingog pa day ka kung naglagot ka. Oy, tanawa ng paralyzed. Nawa, di ba muungot sa nang baba, muagas na lagod ang laway, di na gina siya kasagang kay ang iyang baba di naman kalihok. Mausan na, hilingi ako no imong tupad. Pangutan Asya na, wapa ka maparalyze. Wapa, pangutan na. Tanawa, di ba, wa mo tingog. Mga paralyze na mo. Unsa man ang salaa? Sala sa garbo. Unsa man ang garbo? Kanang di ka mo sunod suguon. Daghan kayo ninyo ningon, sige palingi-lingi diya. Sige palingi-lingi diya. Tagaan ta mo second chance be. Ayuhan ang inyong paralysis. Lingi ay mong tupad. Lingi nilingi. Dili paralyze. Kaya kanang paralyze di naman sa nakalingi. Anak no, yung palingo tuyok na nga rin, anak. Lisod kayo. Kanang wa mo lingi, iguli sa inyo maparalyze gyud mo. Garbo na, garbo. Kusog na patikig, ay ba ang kanama garbo? Ana, hawod kayo.
Mga daghan kairo mga paralyzed nga tuwa sa Santo Niño gasigig isas kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nangilaba pero tulo na katuig wa mo tagad sa iyang ugangan. Wa mo tagad siyang umagad, wa mo tagad siyang silingan, pero sige ingon kanamo maluoy kaunta kanimo nangilaba. Hoy, ayuhan ang inyong paralyzed. Unsaon man, pagpasayloay kamo, mao nang gitudloan ta ni Kristo, pasaylua ang imong isig katao, kapituan kapito. 77 times or 70 times 7. Bisag asa ka na mo pili. Basta pasaylua ang imong isig katao, maunay makaayo sa paralysis. Maayo ang physical o ang spiritual paralysis through forgiveness. Muna si Kristo paghatag niya healing sa kaning paralitiko, giuna niya pagsulti, gipasaylo na ang imong mga sala. Unsa mang sala ang unang ipasaylo ni Kristo? Ang pagguba sa atop. Basta mo guba kas imong atop, basta aron lang ka makapasaylo, makaduol sa Ginoo, kana pasayloon din as Ginoo. Usama na ka para nato inhustisya. Kana bitang naimangawat sa imong balay, nga imong higugmaon ang kawatan, muingon man gidayon na ang balaod nato dinis kalibutan. Ayaw na, mag-anad. Di ba? No? Yes or no? Yes. Mo na yung mga yawanon. Kay, mo man gina ang standards kalibutan. Pero tanawa si Jesus, unsa iyang gisugo, kung dunay mangawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Kanus amang kadili mo bawi, kung imong pasayloon ang kawatan. Nga unsa may mahitabo sa kawatan kung imong pasayloon, mo balik siya sa inyong balay. Mo balik siya aron magpasalamat nimo. Mawa na ang iyang pagka-spiritual paralysis nga iyag yung timingon nga makatuog ka or wa kas balay aron di siya katagad nimo, kay ang iyang tumong maura gyud ang imong butang nga iyang ikabaligya or iyang magamit. Pero inig-abot na sa panahon nga nakatagamtam siya sa imong pasaylo, sa dihang nasakpan siya, kulataho na unta sa nakasakop, sir, ayaw nagkulataha, dong gipasaylo na tikadong. Pwede radyo kag magbalik-balik sa balay, magstorya tagon sa imong gikinahanglan. Awa, di ba muhilak ng kawatan o mugakos na nimo. Dungan ang pagkuot sa imong pitaka. Ana man ang mga kawatan, abtik man kanilang kamot. Pero imo lang silang pasayloon. Unsa may mahitabo, mahurot ang imong mga kaptangan. Ila maginang kwaon. Kay kawatan ko na. Nya maguol ba kag mahurot ang tanan? Pareha ni Jesus, sige kaguba iyang atop. Nya maguol ba gud si Jesus na maguba ang iyang balay? Ingon man gani siya, biyai ang inyong balay. Ingon man gani siya, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa kabos aron makaangkon kas gingharias langit. Di maguol ka nga nahurot imong butang, dili. Maanam na gid hinuon kag kalipay, ngano man nag-anam na kag kaduol sa Ginoo. Anong mura mamugsubo kay naong? Sa unang pagbasa, unsa may gihisgutan sa unang pagbasa? Niingon diri, samtang ang Dios nagpadayon sa pag-andam sa iyang pahulayanan para natong tanan, pero niingon siya, matnguna nato nga dili mapakyas ang atong pagsulod sa maong pahulayanan. Unsa may babag sa pagsulod? Ang sala. Ang sala. Matngunan muna nga matud pa diri, way problema sa Ginoo kay gasige man siya andam sa pultahan sa langit para musuod ta, pero ang problema di ay naa nato kun di bata magdanghag.
Mo na niingon diri nga daghan ang gisaaran niya sa maayong balita, nakadungog sad pero wa kasulod. Unsa may rason nganong napakya sila sa pagsulod? Tungod sa ilang pagkamasupilon. Masupilon. Kana bang mo reklamo kita sa pamaagis Ginoo? Be ko na be, usbo na ko mong pangutana. Kinsa dinhi ang mopasaylo og kapito sa mga taong nakasaha ninyo? Taas ang kamot. Maayo. Congratulations. Pero naiuban nga ana lang ana. So kung mga bit ang imong asawa o tulo ka laki, pasayloon gyapon o dili? Tubag mga laki. Babae man ni tubag. Kanang laki ba kaasawa man. Sige, ganahan man yung mumutubag. Kung mga bit ang imong bana kanapu na nangabit, pasayloon gyapon dili? Kasukan dili. Kasukan. Pasayloon kasukan din. Imo ganin pasayloon di jud ka masuko. Mga yawanon mo eh. Hay may sayon ayohon ang spiritual paralysis o ang physical paralysis? Hay man. Si Jesus atong ibanghilyo niingon siya, hain may masayon ang pagpasaylo o ang pag-ayo aning paralitiko. Hay may sayon. Mas sayon ang pagpasaylo. It takes only your firm decision. Inigingon nimo, I forgive you, humana. Pero ang paralyzed, kinahanglan pa kag therapy, kinahanglan pa ka muadtog ospital, gasto pa kaistanan, naapay mga laboratory. Sa laboratory palandaan, di nakahapit ka afford. Kana lang mo anhi dinis ato, inikadawat na ko sa suwat, pader, nagkinahanglan unta kog kwarta para sa MRI. Naku na, kamahal ani. Kaya ang akong lula, nadakdak unya di nakabarog i-MRI ako sa una-una bisag di nila nagmamatay lisod oy kanang gastuan nimo ang physical nga kuan, pero pagpasaylo wa gyud gastong kwarta, wa gyud nya di sad mahurot ang imong gugma. Sige ra kag desisyon mo na nga ningos Kristo, why limit? 70 times 7. Total di man na mahurot ang imong desisyon. Magsige ra man nagbalik-balik. Sayon ra kay nahimon, pero sige atake imong anak, sige atake imong bana, sige ka gasto, mahurot man na imong kwarta, lisod kay nastadan. Unaha lang ang pagpasaylo. Imong bana na paralyze kay tungod sa siging kaos litson, di gyud mo patuok kaon gyud maayo, taas na kayog dugo. Hantod na paralyze, ingna lang, dong gipasaylo na nako ang imong sala. Sa dadako sa ospital, watay kwarta, gipasaylo na nako ang imong sala. No? Siguro kung gipasaylo na sa nas Ginoo ang imong pagsigig kaod nga wa gyud limit. Nihubag ang atay, kay siging inom, kay pit senior, hala inom, hubag atay. Ingna den dong ako nang gipasaylo ang imong mga sala. Day dadataon ko sa ospital siya gipasaylo na nako ang imong sala. No. Wa man kay kwarta. Pasaylo ala nang sala. Imo nang gakson, aog ba? Wa na. Lungo na. Bilaran na tog kadiyot. Human ilubong dayon. Nagpasaylo ay naman mo. Asa man to siya padong? Sa pahulayanan ni Kristo o sa impyerno? Pahulayanan ni Kristo. So ayaw na lang gasto kwarta, ipalit na lang nagslahat ang inyong igasto aron makapahuway sa taning atong sigig baligyag slat, no? Nay atong halin gahapon, dako-dako na biya. Niabot na ang atong dopes, ang atong halin og 17,107 kaslats. Pakpak. Nya sa ato sang SNJP or Santo Niño's Joyful Power, niabot na sa 1,633 ang atong slots nga nahalin. Pakpak yapon.
Ayaw nila mo gasto ang inyong mga masakiton o kwarta. Ipalit nila nag-slot aron ang Ginoo na muayo ana. Kung di na maayo physically, human na nag-ayo spiritually. Ang sakit nga physical, dili gid na maayo. Patyon gid ta ani atong sakit nga physical. Maayo lang nagkadiyot, patyon lang yapon ta. Pero ang spiritual nga sakit, kung atong pasayloon o magpasayloay na ta, maayo na sa hingpit o makasulod pagid ta sa hingpit nga pahulayanan didto sa langit. Wa nay masakiton, wa nay paralysis, ang tanan himsog o malipayon. Manindog ta mga masakiton.